Hello family member. Aji tu moi ekta kiba dikhabo gina aigina ase de do morom bra comments koribi de etu ki ase moi bi na jane sabi guys moi bi aji dikhi sa ase etu ki ase na jane moi etu ki ase morom bra comments koribi de sabi etu ki ase moi bi kobo na pare hoi bi lage thori bole bi hoi abu le ro bi do ba aba ayang ba sin yok na tai mo na se la de do sabi ay wow chu ekta tu bola ase kuti bola bo wow jai ekta tu ya jas pani bi ula ase ka ne he lu phakonda bore ta thamsan na nok na ya ja na sa long pen pa kan ki phakonda in recording spot ki ase du moi bi kobo na bare sabi de iku bore ta le aba itu ki ase o yung anda ni sina ase ka sabi anda itu ki ase o guys comments koribi de itu ki ase sabi exact anda ni sina ase de cover bi pishi ase sabi do ektai no iman ase ulai gene rakhi dibo de kumba mokan posti manu itu dikhise gole to aigin lobby de moi yati phal ba ulai gene rakhi dibo aro guys chuti loa laga ase gole to comments koribi de aigin babas lobo moi sabi de 1 2 itu bra 3 aro itu bra 4 na 4 aro 5 itu bra 6 itu bra 7 aro itu bra 8 aro itu bra 9 moi bra aro ekta phangai dise aro ekta nije de chai jaise 11 piece size itu la rushi de thagise to itu ki la rushi ase tai la root ase do to sara do na thagibo la bidor de do thik yadi bra paise de oh yadi ekta ase aro itu bra 12 na 12 aro asina nai dosra tu dang vidai bo ne hai sab ka ha ye ala bo wa garing ko 12 paise de actually yadi tu tosta ase na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hale moi ekta yati phangai dise na aro ekta nije de chai jaise to 12 ase to guys comments koringa gobi de itu ki ase de jodi la ase gole do moi babas aigin lobo itu ra comments koringa de aro mokham bosti manu kumba ra dikhise gole do na maship tai kin la koi mokham ra na maship tai kin gubi ase pani boy la mokham for first time de ra uthai gina khala na maship tai kin itu la rasta de rakhi dia ase moi cho ki ase comments koribi de phal thagila aigin babas lobo moi